الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوستو عزيزة، الله رب العزة كرم دعالو تاكي مارا شمارا سجي مسلمانا نيكي أعمالاني ونيكي أقوالاني توفيق الله رب العزة بداه. وشيتران ما شكر گزارا الشيخ ماجده كي مباركي مقامه ومباركي جاگه مرا محاضرة جوڑ کنگه مدد کتگه شيخه الله رب العزة أجر بدا أجر موزاي محاضرة محروم مكانته. عزيزة أغيكي بچاري بلوچاني تاريخه وبلوچاني دود ربيدگا أسجين چيزا گندي كيا إسلام تعاليماني قومايا، إسلام أحكاماني قومايا، بلوچاني ثقافته بچار همين جو سالات پوشتروه تو گندك إسلامي تاريخ وإسلامي ثقافتي. قولوا مرچگه درسا ما يب بلوچي بطليات شروع كنه. بلوچ گوشا که همسائق هم بسائق پرچا بلوچا یہ چیز اختیار کتا کہ ہم بسائق بزیں. گوڑا بیا مرچی چاہ رہے ہیں کہ ہمسائے کے مطلب چیئے چچو لوگا تک تے ہمسائے با اوکے تے ہمسائے گے. اللہ رب العزت قرآن تو کا چھ گوشتا ہمسائے کے بارے یہ چیز بابتا اللہ رب العزت چھ گوشتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ چیز حکم داتا کہ ما کجام طریقہ معاملت بکنی ہمسائے کے گوما او کجام طریقہ او کجام طریقہ چی ببچے کجام معاملات چی ببچے کہ متی ہمسائے گوما یہ چیزیں ما کنے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی ہمسائے گوما چطو بیتا. سلف الصالح صحابہ بتگان یا تابعین بتگان یا تابع التابعین میں علماء بتگان ہمسائے گوما چطو معاملات آئیں کتا اشتریں ہمسائیگی کھئی گئیں. یہ چیزیں انشاءاللہ دیوان تو کا ما بیان کنے. عزیزاں ہمسائے ہمیں مردمی کتائی نزدیک کائیں لہتی علماء گوشتا 6 لوگ ہر سے ایریا چیتے لوگا چیتی ہمسائے گوان و لہتی فرمائی تا کہ ہمیں چو لوگاں یہ لوگاں مردم یا مسجد یا نماز کنا یکی مسجد مردم یہ گوڑا ہمسائے بنتے ہیں. اور راجح تر قول انشے عزیزاں کہ ہما چیز معروف ہی تے کر رہا ہما چیز ظاہر ہے کہ تو پلا مردم نے ہمسائے گے گوڑا ہمسائے گے حد ہمیں بیتے ہیں. اشياء تران عزيزة الله رب العزة چه وشتا همسائي باره. الله رب العزة فرمايته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كي الله رب العزة عبادته بك ويقوم كسا شردار مكان وبالوالدين إحسانا ومات بتان قوم شريس ربي إشبيا وبذي القربى او همسائيغان قوم شريس ربي إشبيا واليتامى والمساكين ويتيما نقوما مسكينا نقوما شري سراس بيش بيا والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب وهمشا نقوما بيش بيا شري سرا كاتي همسايقا وسيادا وهمسايقا وسياد هنا عشان نقوما شري سرا بيش بيا. ولي الله رب العزة حكمه عزيزا همسايقا نقوما شري سرا بيش بيا الله رب العزة حكمه وجبريل وصيته والرسول صلى الله عليه وسلم هم وصيته. همسائق عزيزا قول علماء فرمايتا كي سي همسائقا يكي همشي كتي سيادي وتي همسائقا ومسلماني اشي حق سيبتان ولا تسرى ودقاك كتي همسائقا وتي سيادة بزا مسلماني وتي سيادة ما قول شيء سي حق ولا بي ودقاك تی ہمسائے گیں و تی سیادے مسلمانی نہیں گوڑیشی حق دو بیتن تی سرا و دیگه که مسلمانی نہیں و صرف تی ہمسائے گیں اشی حق گوڑا یکا ہمسائے کے حق بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزا حدیث ابن عمر تو کا فرمائتا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثو. شیعہ جبریل من ہمینچو وصیت داتا ہمسائے کے بارے من ہمیں گمانات کا کہ اشیاء میراث تو کہوں وانڈی دن تو گوں
همین چو زیاده وصیت جبریل رسول صلی الله علیه وسلم کتا همسایه که گوما عزیز شری سر پیش بیاد ای چیز رسول صلی الله علیه وسلم انسان ایمان گوما جوڑ کتا احسن الى جارك تكن مؤمنا احسن الى جارك تكن مؤمنا توی همسایه گوما شری سر پیش بیاد توی همسایه عزت بده گرتو مؤمنی به رسول صلی الله علیه وسلم عزیزا حدیث تو که فرمایتا که من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره هر يكي إيمان كاري الله رب العزة سرا وآخرت سرا قيامة روت سرا تو إيمان كاري ودا شر سرا بيش بيوتي همساي قوما ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هر يكي الله رب العزة سرا إيمان كاري وقيامة سرا إيمان كاري ودا أوتي مهمانا عزت بدام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهي چیز سخت ضرورتی مارا مرچان کہ رک اللہ رب العزت سر ایمان کاری و قیامت سر ایمان کاری گڑا فليقل خيرا او ليصمت اشرین گپ بوشی یا خاموش بھی اے همسائے کے بارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کتگا عزیزا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزا فرمائتا خير الجار أنفعهم للجار خير الجار عند الله خيرهم للجار شتری همسایگ همشه کہ ہوتی همسایگا زیادہ فائدہ دا ہوتی همسایگ واسطہ شتری همسایگ همشا اگر تو شتری همسایگی بے شرری همسایگی بے بڑا ہمیں طریقیں شرری ہے همسایگ واسطہ همسایگ گو مشرری بکا تو شتری همسایگ بے اللہ رب العزت کر رہا الرسول صلى الله عليه وسلم عزيزة فرمايته أبو ذر واسطة كي يا أبا ذر لو طبخت مرقة أكثر ماءها أو إن طبخت مرقة أكثر ماءها وتعاهد جيرانك أقول ياك ناروش تيوم أدكو ودشي آبان جيش بكا وتي همسايقا بيها المكان همسايقا هم بدأ إيه توجيه بتا رسول صلى الله عليه وسلم صحابين واسطة عزيزة اي توجيه بتا رسول صلى الله عليه وسلم صحاباني واسطة رسول صلى الله عليه وسلم حديثا فرمايتا رسول صلى الله عليه وسلم عزيزة حديثك فرمايتك يا نساء المسلمات إمامات قهاران واسطين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء هيك چیزی تو کم مسام جوتی همسایه کو واسطہ امین چو بی بی توری یک ہڈی تو شلو کی گوشتی پہ اس مطلب چیئے ہوتی همسایه کا بی حال مقام ابن عمرہ یا روچے مہمان کب تعزیزا گڑا ایوتی نوکرہ گوشتا کہ یا پسی بکوش یا چیئے پسی بکشی پسی کشتا گڑا شو وابدأ بها جارنا اليهودي مہمانا پیسر کے ہم سے لوگ کر رہے ہیں شروع بکوشی میں یہودی ہمسائے گا درستان چے پیسر بزا ایو انڈا بدے گڑا گوشتا ہے یہودی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہمیں چو وصیت کو تا ہمسائے کے بارے ہمیں چو میں گمان آتکا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا گوشی میراثا چے ہم وانڈے بھی تھے گوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وصیت ہیں عزیزاں ہمسائے کے گوما بد طریقہ پیش بھی گئے گناہ سخت باز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی مبارکی مسجد تبتا ہارت کے جنازہ جنینی ہے انہا صوامت قوامہ بعض نماز کا تہجد وانی وبعض روچک داری ولكنها تؤذي جيرانها بلے ہوتی ہمسائے گا اذیت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ہی فی النار جہنم آئے بڑے یہ حدیث گوش بداری ہر یک ہوتی ہمسائے گما گاڑی پارکی واسطہ جنگ کا ای چوکان گونڈوانی شیطانی وجہ ہمسائے گوما جنگ کا بلائیں کیس کا بلائیں گپ کا گونڈوانی واسطہ
جنینی نمازی روچک دارو کے بلا همسائے کا اذیت دا والرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہی فی النار. دیکھ جنینی آرتگے جنازے شوشی انچو زیادہ نماز انچو زیادہ روچگی نداشتا بلے وتی همسائے کا عزت دا. ودقيقة روايتي توقعت تصدقوا بالأثوار. أثوار صدقات دا. أثوار شيء عزيزة أثوار ميمولكي ورقي شلان شيء شو زين منشو صدقة هنا دا أمي شو شلان شيء جزء كربته شلان شيء صدقة دا. رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته هي في الجنة كي جنتان سبحان الله شو نيكي كاري ني بلے همسائے کا عزت دا کسان کو چیزیں صدقہ دا اچ کو جائیں جنت آئیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا حدیث توکا واللہ لا یؤمن ہر ایک روتو تی ایمان چاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن سوگن دوارتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ واللہ کیا ایمان نیار یا ایمان پورا نبیتے سے چکرہ گوشتگی من لا یؤمن جوز کتگی کہ ایمان پورا یہ نبی من لا یؤمن جارہ بوائقہ ہر یک کے ہمسائے کا یہ اذیتاں چی نبچی اڑا ای ایمان پورا نبیتے اتکا مردمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا عزیزاں اسے شکایت کتا ہمسائے کے اسے شکایت کتا وتی ہمسائے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطرح متاعک وتی سامان ڈننا توڑتے اس یہ سامان ڈننا کشتگا سامان کر رہا نشتا ہر یک کی گوستا اسی طرح چون اسے کیسا کتا اڑا مردمہ اسے ہمسائے بد گوشتا اسے ہمسائے کا ہمیں چو بدیں گا پیشے ہمسائے کا عشق ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ما لقیتو چی کند گئے مردمہ چی چی یلعنوننی کہ منہ لعنت کند گئے رسول اللہ منہ بد گوش گئے مردم چی فقد لعنک اللہ قبل الناس مردمان ترى اللہ رب العزت ترى مردمان چی پیسر لعنت کتا وتی رحمتا چی دیر کتا پرچا وتی ہمسائے تو اذیت داتا ہمیں وجہیں ہمسائے کا اذیت دیا اللہ رب العزت لعنت داتا ہے گوڑا یہ کسانے چیزیں نہیں عزیزہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ جوس کا نقبتا ابن مسعود جوس کتا اچھو معروف حدیثہ کش مدروز زانتے کہ ای الذنب اعظم مستری گناہ چیئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک تو اللہ رب العزت کو میں ایک شریدار بکنے و ای طرح جوڑ کتا. ابن مسعود فرمائتا قلت ثم ای اشیاء چیران ان تقتل ولدك خشیت ان یأکل معك کہ تو تی چوکا بکشے ہمیں ترسا چکتا ہے گمہ روزی گوارتگوں. ابن مسعود فرمائتا قلت ثم ای اور اشیاء چیران رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ان تزانی حلیلت جارک تو تی ہمسائے جنین گوما بدی کاری بکنے مستریں گناہ چے یا گناہ شرک گوما ہور بتا قتل گوما یہ گناہ ہور بتا کہ تو بدی کاری بکنے ہوتی ہمسائے جنین گوما. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ فرمائتا یکی 10 لوگا چے دزدی بکا ایسر من ان یسرق من بیت جارہ 10 لوگان دزدی انگا اشیان گناہ کم ترے کہ ہوتی ہمسائے کے لوگا دزدی بکا. یہ کسانے یک گپے نہیں عزیزہ وشیا چرند عزیزہ شترے ہمسائے کئی گئے شترے ہمسائے کہ اللہ رب العزت ہمسائے بے تو جنتا اب اللہ رب العزت جنزک بے فرعون لوگیا چے وشتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله رب العزة كلا دعاء لو تلقي فرعون لوجيا كي من واسطة لوجي جور بكان تيكرا جنتا والعلماء فرمايتا يا همسايقي بيسرا اختيار كتا ولوگ جاگا رندا لوگ رندا فيك تيكرا عندك إبزان الله رب العزة همسائك يا عزيزي. ومنافق رسول صلى الله عليه وسلم الله رب العزة الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه الداتا كمنافقا
وتي همساي قولا مكان ثم لا يجاورونك فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم همسايقي الله رب العزة همسايقي راند كيته. الرسول صلى الله عليه وسلم همسايقي عزيزا دو همسايقي يكي دنياي توقع. الرسول صلى الله عليه وسلم همسايقي ما بيتكني أني قلنا هاو مدينة منورة بلندي الرسول صلى الله عليه وسلم همسايق به. وهر يكي مدينة نشت نكام مدينة منورة توقع هي هرش مال دولتي بي الرسول صلى الله عليه وسلم قلت ما يواسطه شفاعة ديان. وإني أشفع لمن كان له أصل به، لمن كان له بها أصل. كما شفاعة ديار يك مال دولتي چیزی مدینه منوره تو کاسته ای دنیای همسایه کی رسول صلی الله علیه وسلم उससे मर्दमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें ज़मानत दाता के आइए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाए के बाद क़यामत रोचा सज्जिना चपीसर काफिल यतीम यकी यतीम कफालता का कसानिया चेला मजनिया ये संभाली वैसर हर चुका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना वकाफिल यतीम कहातैन फिल जन्नह راوي الحديث وشي أشار بالسبابة والوسطى يتيمة كافلة كان وده هاج الرسول صلى الله عليه وسلم قوم جنة تشبي إذا لانكوشتو نزيك كان هورا هنشو الرسول صلى الله عليه وسلم هم سائق بي الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا قول دومي چيز همي أخلاق ميتشو شتري وده الرسول صلى الله عليه وسلم هم سائق بي रसूल फरमाते कि नज़दीकतरे मर्द मना च क़यामत रोचा शतरे मर्द में हमा शतरे ने हमें अखलाक शतरे उड़ा हम करा नज़दीक भी क़यामत रोचा उशिया चरंद अज़ीज़ा हर एक के दुरूद वानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सला बिज़न दुआ लूटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता ए या वजह के الله رب العزة أي درجة برز كان شو رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته حديث توكا وده على درجات برز به كي يقوم به رسول صلى الله عليه وسلم وده هم سايقي من عزيزة بلاين چیزه إيه هنشوف موتي واس شروع كم أقول هم سايق هم بسايقين وده يسايقا من عزيز بدار سمكان يسايق برو وده رندا روچا کس برداشت نہ کن روچ گرمیا کس برداشت نہ کن اللہ رب العزت کرما دعا لوٹا کہ مارا شمارا همسائگانی احترام وعزت كان احترام وامسائگانی حق ديك توفيق بدا والله رب العزت ميش ومي درستاني وسجي مسلمان ان گناه معاف بكا ومارا شمارا من ازواجا ذريات درستا مات بتا درستا الله رب العزت شرك وبدعات ببچاريني والله رب العزت में علماء جزاء خير بدا هرچی وفات بتا الله رب العزت جنت نصیب بکا و هر یک زندگی و دین خدمتا کن گا الله رب العزت توفيق بدا ويعني بادو قدم الله رب العزت نيك بكنته هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا.